Berhadapan dengan MG kita ada Nissan. Nissan bawa 3 model. X-Trail, Serena e-Power dan juga Kicks e-Power. Kicks ni sangat-sangat famous dekat Taiwan. Famous. Okay, yang ni aku boleh cerita. Untuk Nissan Kicks e-Power, so basically konsep dia sama macam apa yang Pro 2 cuba bawa dekat Ativa tu. So this is the engine and then this is the electrical power. However, engine ni tak akan transfer power to the drivetrain. Fungsi engine hanyalah untuk charging the electric system. Okay, senang cerita dia just a generator sahaja. Okay, and dia akan keep going like that. Dia tak ada intelligent nak support bateri semua, tak ada. Dia just a generator. So kalau ikut aku punya study, it's quite less efficient compared to Toyota punya hybrid system. Okay, so dalam dia simple je lah. Tapi so aku dah biasa naik kereta ni dekat Taiwan. Inilah. Oh, okay. Ada pun. Ni aku cerita tadi, dia ada tunjuk pun. So, okay, provides power solely to the inverter. So inilah e-power punya konsep. Okay, ni Nissan tunjuk lah dekat claims ni. So dia ada bateri dekat belah tengah, and then fuel tank macam biasa kedudukan kat belakang. So kalau kau mencari sebuah MPV, nak pakai kereta besar kan, mungkin boleh consider Serena e-Power. Kalau kau nak ada sebuah kenderaan yang besar dan dalam masa yang sama jimat minyak. So dia umpama macam sebuah sedan kecil. Kalau based on calculation, dia 5.4 liter per 100 km. Macam kereta ais yang saiz kecil lah. Okay, tapi kau dapat sebuah MPV. And it is e-Power.